Video chomcha khat an bol hitin video chu ipham tia hile socio chungchang thuin sei deu hintin delta app sunga socio ti chu in bet du ha masipena ha delta app sa na ludiu abala noi langa khu home page hin abana df salai pa hina df sin mi adiu na aban le socio chu hilaya amtan socio a hin ludiu socio hi aban le na petan na bol diu socio hi delta dengan social media platform khat hin ama hi decentralized platform hin Facebook le adang ho tabanga khu WhatsApp ho tabanga khu centralized hi po in ne account chu decentralized CDT ne hin chu hi tantin IP hi le socio hi screen hin beote socio hi che hetain socio anulu ba hele anoi langa kho ho me hin na abana hi anu ya pham arang pa ho ga me le ho ni pham ga beote hi chalai he le mi hol na hi na te ka na chu mi na follow no ko ham na follow no mu chu na te ka na chu tong don ga follow te andon love na hi hi na adi chana chu ken kana follow ai tan ate kana chu unfollow ga bol ngi na te kana chu hi tia hi na hold diu mi dang dang na hold thai hin na socio hi te kana chu hi ta na hol wala hong do tan na aban le follow hin na me diu follow na me ba hi le follow hong hiding aban le mi dang dang hong na follow thai na te kana chu la ya hi cookie ga tu te na ai mi sunga koi umam na la value chung cookie khadang om na sei mi link cookie jang min follow ga bol james cookie na anoi ha la ka follow gam sa hetan na ya chan follow am hin chi chu hin aba na ha anoi lang ha veki du te alai pa hi pham alai pa hi le leader board a hin ama ho hin socio hi monlia lakana hi active pen engage ha bol pen post ha bol pen ho hi top 3 alhang do ben hi cha chu SPP token he PG na SPP token chu pham tel socio adeng a token hin na native token ti ham chu chu hin thama sa chele cha am ho loi hi na skyboard kiti just code abal le anselm kiti ho am ho thum hi na chu chu hi jingin am po so lai han mu thai hin na chu chu hin abana he ga chu ta noi langa he wallet he le kilo min na che ga me hi chi hi le hin chi hi donate cho he bol po tin na tile 1 app cho he le app ha ma hin an sim jing ben na nang hon aning koi ka cha hi watchan an kiti khat om min chi hi na video na ben wala SPP token 0.15 mu duty na hin na aban le hi chala ke het khilo welcome bonus khat din chu kin ka claim hi ja lo hitan na hi chu na claim wala SPP token izara khat na mu di hin na chi chung hin tin abana noi lang pen right anoi lang pen right lang pen hin na lu hu tabang ching tabang pa hai na chiga meote echa hele premium subscription ho hi na chi boda jeng tin na te kana chu weekly plan hin na bol no ma hele 1199 SPP token na sian ding chu premium hedi hin na te kana chu Twitter ho tabang ko premium omjin Twitter ang ko premium e bola hele post sau ta ki bol hen aban long le visibility na midangin jong thile post ho chu public min ana ha mu the hin chi chu hin na premium chu wangai ho socio he bol ngai be se pun wanga nang hon ana study bin nang bol ngai anga ya hang ana bol bin nang na no thu hin ke wang ka bol point na chi chu hi tan tin na screen dan chu chi home page IP hi le SPP token he kya ga veute 31195.90 kan tan na chi SPP token he le masanga socio ti la ya chu ads video ne ki via cha ko na ki mu hin na chi chu hin a hi le SPP token hi ipiti mu dham ta le gait hi lawa hi le hi chala ya mi post ho like bowling na te kana chala ika bola hi le za dam phara ki mun na aba le repost hong bolotin aba le comment jong hi na te kana che 32 second a Jesus boy na post na reform UK leader ppm sei na hi athu sim bin lang na comment ho bo ji le chun na ti tabang ham ai lawa hi le hoiten na chala hi athu sim bin lang na comment hi pilew chana thu dung join ken ele amo video ka sim ja kan mo bol hin na hita comment ni bola hi le like aban le comment aban la post bola hi le SPP token ki muji na aban la azwa ka sei pa watch anu langa hi na ads bed dikhan om chu hi in aban le SPP token hi pya hong poi modam tia hi le SPP token hi khunung to hi delta hi
population tam nai lo hong tam phat le he chalai monetize hung ki bol thai de hin SPP token ho hi thili post na hung ngai chading a hi lawa le mi tips ga pi ne ding ti ho na ai lawa le khunung le pi ha monetize hung ki bol thai ding SPP token hi chala ding hung poi mo de na thil i khat post le SPP token ngai ding ki tapang aban la chaina ka seinom chu SPP token hi delta coin na hung swap thai de hung chu convert thai de tin na mainnet phal le SPP token chu delta phat le sorry mainnet phat le delta coin ang hung ki convert thai de heja chu SPP token ki ha kholutin SPP token chu ipite an dem ta le mi post wa hi like reaction na ai lo wa hi le comment bol ding na cha ha na de na comment chu chung hin tin aban de te kana chu thil na post du he wa le anui langa plus pa he na plus pa he na mi atiu anui langa plus hi chai na post bol vin lang na premium ho chun south ta bol thei dim premium lo ho chun 500 watts ta bang aki bol thei na aki ji thein aban le cha hi thu athu chang na ji ju na hello deltons na welcome all to social ga ting na aban le te kana chu picture na select number le chalai chi pa he na mi adu na chi chalai warm up ta bang pa he na warm up ponga link pen pe na mi adu cha hi gallery file ho an lut wa he le na gallery hi tan ke wang chung lut tang ka ting na abala post na mi adu na post na mi wa he le cha kuna jang hi wata la ya kho 34 by 450 hin na wording pa ho na mu man du ham ka pon chi chu hin abala na post ho chon ne no ma le SPP token ko ma chi alim pa ho na chi na profile hong idin na mi adu na SPP token e chi ke ka hitan na azwa ka post pa chana chi om tan zania ka post hi chi kit tan na zani ma salang langa ka post ho chu cho hin na cho ya hin na post ho chon ne no ma ai pele piak in bol ngi na profile cho alu dam ti le SPP token kom chana zit langa mi lim pa ho na chona me lan china profile hitan chi chung hin tin aban le tham khat SPP chung chang thu hi tham khat ga via hote achung lang kan me ding na veilong pa hai achung lang veilong pa kan me ding alogom na pa setting ang lu na kating cha hi privacy aga lu tren katena cha hi cha about hoi ga lu cha hi na cha hi how do I create trailer post trailer azwa ka saitan SPP how do I che tan na SPP token hi ipti an de ham ipti mu dham ta le mi post ho na like na ga bola hele 1.5 SPP na moding comment na bola hele 2.55 SPP token na moding post na bola hele 10 SPP na moji ding chu 30 minutes zo sa na post thei hi na 30 minutes zo phale khat na post le 30 minutes zo phale khat na post kit ding na chu nang ma thu thu ta in ni khana chu nga ve som ve be post man thei di ai lo som ti na hin na 30 minutes zo se le chu hi jing chi chung hin tin adang ho cho lo link ki hil ta hotin na tu chu social hi jong hi anaboi piu hite ti chu ka seinom hin aji chu social hi delta adinga social media platform khat hong he de hin khunung le tu hi mi kitam nai lo hin khunung le million ahong hi phale SPP token ha mu hong mu ha de hin na tu hi a hoi pat hin amu be pat hin pon tho tan bol hitin mi like so jang hi comment bol hitin aban le in jong post boarding mi a ho jong comment boarding like boarding share boarding abala chi chung in tin abala mi jang ki follow to hitin na I follow na deu chu lai anui langa na ka sei tan zawa pa chuna chi chung hi jing tan te koi ta bang problem ne ma le comment YouTube video comment an sei so tin aban le video jang apoi mo tung ja adang dang in sim kit diu hin na tu ne ading he chan chu tan te